nari nkumbuye ikintu cyitwa ikintu cyitwa insogo. Isoko. Ya. Iriya muba nta sogo zibaye. Ni gake. Hazo muzamu. Oya ye. Ni gake kabisa. Ziringira Kristo wenyine niwe base byo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine. Ziringira Kristo wenyine niwe base byo kwizera menye neza ko imwe ivuga ntumbero yanjye ni Yesu, ni uzi uko twirirwa, ni uzi uko turara, ni utwitaho bihagije, amenya ibyo dutekereza, amenya ibyo twibwira, amenya ejo hacu hazaza, ni utwitaho bihagije, ntumbero yanjye ni Yesu, ni uzi uko twirirwa, ni uzi uko turara, ni utwitaho bihagije, amenya ibyo dutekereza, amenya ibyo twibwira, amenya ejo hacu hazaza, ni utwitaho bihagije. Iyo ni imwe mudukubitemo n'indi. Ni nyinshi ni izake. Watubwiye ngo nimba niba ufite isezerano ry'Imana wihangane rizasora. Imana si umuntu yibagirwa isezerano yagusezeranije. Yo what's poppin buja wagwanisha boy kabiri kana gatatu ni maestro Oji mwenyewe baba la baba tunge twagarutse imbere ya screen zanyu imbere ya kamera yanyu cyangwa yacu twaje niho twibereye kabisa. Ntago twaje twenyine hano tuwafite bantu basa neza cyane baberewe ukwabo kose. Mbaza ngo aho turi ni ture Mercure Ndadaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Reka tubanze tubaha ikaze ariko by the way. Tubaha ikaze. Murakoze. Amazina Samaza Aime. Samaza Aime. Tuguha ikaze kuri kabiri kane gatatu na Muriwe TV. Murakoze cyane. Vipi? Po. Ko fresh? Ngo fresh. Popo. Ndio. Amazina Banyita Nyashema Tantine. Inde? Nyashema Tantine. Nyashema Tantine nawe tuguha ikaze kuri Muriwe ndetse na maestro kabiri kane gatatu. Murakoze. Ya. Aha turi ku kibuga cy'indege Mercure Ndadaye. Tubabona hano mwaje gukora iki? Twe twaje gutega umuvandimwe wacu twadukumbuye cyane, twatumaze imyaka hafi 3 irenga tutari kumwe, bure tufite ibyishimo byinshi kuba turi kumwe nawe, twaje kumutega ntituramubona ariko mu mwanya muto turamubona. Murakoze. Uwo muvandimwe wanyu mwaje gutega ninde? Itwa Donasi. Donasi. Umuyumbe. Ego. Umuyumbe Donasi. Ego umusaza wanjye muririmbyi akomeye cyane, abantu bose bazamwitabe. Donasi ni iki kuri Donasi? Njya mbere musaza wanjye, mu yandi majambo ni musaza wanjye. Ego turavukana. Wowe? Pamdogo. Pamdogo. Okay. Donasi. Yabaje kuramukanya, yaba ari izindi gahunda zimuzanye muri make mwamutubwira hiki? Kubera ko yari amaze igihe atari kumwe n'ababyeyi kandi baragwaye cyane, ni muri izo gahunda zamuzanye kugira ngo asure ababyeyi bitewe naho bagiye bagera, Imana yakoze imirimo ku bwabo. Ako twumvise ngo afite gitaramo nimba ari gitaramo nimba ari gitera. Ego hari gitaramo gishushe kuri Eglise Agape iba mu Ijabe, abantu bazamwitabe. Icyo ni gitaramo cyateguwe na Donasi. Ego cyateguwe na Donasi. Ni igitaramo kigamije iki? Gisanzwe gusa. Igitaramo gisanzwe kirimo babidagara, ba Kofi, ba Revera n'abaririmbyi batandukanye. Uze ba Revera bande? Gatabaye. Wenyine. Nabidagara Pasteur. Donc no kuvuga ngo ni nabayumbe ba Bujumbura. N'abayumbe ba Bujumbura none turasabye muzo kwitaba ico giterane kiremesheje na Donasi. Watubwira ari giterane
kigamije iki, kizamara iminsi ingahe, kizatangira ryari, kirangire ryari? ico gitaramo ni ca dimanche. Igitaramo ca dimanche kizaba ari igitaramo c'amashimwe menshi ku vy'Imana yakoze, yakijije abavyeyi bari barwaye bagera kure cane. Ubwo rero ni amashimwe menshi azaba afite ko Imana nyene yamugiriye neza, abavyeyi bakaba bakiriho. Ni muri ayo mashimwe y'igitaramo, nico gitaramo niyo ntego yacu. Ya, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ni igitaramo kizaba niyinga ku mugoroba. Ni igitaramo c'amashimwe. Azaba aje gushima kuba Imana yaramurinze yari ndetse nakamurindira n'abavyeyi. Ego. Ego. Ni ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo kizaba niyinga gusa. Ego, dimanche après-midi azaba ari igitaramo kiryoshe cane c'amashimwe menshi. Ego. Wow, ni ibintu byiza cyane. Ni nk'iki waba warukumburiye Donasi? Ikintu waba ukumbuyeho kumubona kubera ko umuvandimwe wanjye nasigaye ninje nyine, ubwo rero nje ibyishimo biranyuzuye kumubona, kandi nkabona tugiye kuba turi babiri turi hano tuvukana. Hariho n'abandi tuvukana ariko kandi kubera ko ari direct numva mfite amashimwe menshi mu mutima kumubona. Wow. Ni iki kintu warukumburiye Donasi? yewe twaba tumukumbuye, imyaka 3 ni miremire cyane yari amaze hariya muri Amerika, turishimye kumubona cyane cyane. Tekereza ko ari nk'agakiyoba yakuzaniye. Tagonzi tuzobimenya nyuma. Ugerageje nko gutekereza karahari tikobura. Ni gift zitandukanye. Gift zitandukanye kabisa. Donasi yarakunda iki hano mu Burundi, akiri hano mu Burundi mbere yuko agenda hari? Kuririmba. Yoba yarigeze gusohora indirimbo? Ego. Indirimbo ziwe yoba afite nk'indirimbo zinga? Nka ndirimbo 10 wenda zirenga, ni nyinshi kuko nitwazimara ni nyinshi cyane. Yoba yarasohoye? Hari indirimbo ziwe ziri hanze? Oya, tayonzi inzi gusa zo mu nkambi basohoye kera. Yari umuririmbyi cyane. Ndavuga nyine izoba zarasohotse nyine zikaje hanze zikamenyekana hano hanze mu ba. Zarasohora. Ego. Hari indirimbo yiwe mwe Ego. Ni igihe gito intambara zigashira, murinzi we nimba ufite isezerano. Turirimbiraho bukeye nimba ntacyo bitwaye. Akantu gato ya kapela ntoya gusa. Ni nyinshi. Indirimbo ni nyinshi kapela nyine. Kuri indirimbo nkazibiri gusa tukubita kapela akantu gato nyine. Ya kapela gato. Ko ari zakera. Hari imwe ivuga ntumbero yanjye ni Yesu, ni uzuko twirigwa, ni uzuko turara, ni utwitaho biyagije, amenya ibyo dutekereza, amenya ibyo twibwira, amenya ejo hacu hazaza, ni utwitaho biyagije, ntumbero yanjye ni Yesu, ni uzuko twirigwa, ni uzuko turara, ni utwitaho biyagije, amenya ibyo dutekereza, amenya ibyo twibwira, amenya ejo hacu hazaza, ni utwitaho biyagije. Iyo ni imwe mudukubitemo n'indi. Ni nyinshi ni zake. Watubwiye ngo nimba niba ufite isezerano ry'Imana wihangane rizasora. Imana si umuntu yibagirwa isezerano yagusezeranije. Hari indi wahereyeho wambwiye bwa mbere ni igihe gito ni zakera. Iyo nyine niyo nkeneye ko mutunyurizaho. Iyo ndirimbo ndibuka ko nayumvise kera cyane. Hari indi ivuga murinzi we menyeshigiye iwacu se ni muhero, batijoro dijemye cyane buraca nyuma ntitukibimenya cyane. Ni nkizo akora tunyurizaho n'akaririmbo kandi igihe gito. Yego. Gusa kubera ko ziragoye, kubera ko baratera tukagenda twakira. Ntacyo muvuga akantu gato gusa nkeneye kumvamo akantu gato. Nigiye giti nambari gashira, nigiye gitu murabugacawa, noneho nkara
bika umutwe wanjye muri rwa ruba vugwa Yesu nkunda mu ijuru niya zagera w'ibyaha nico gituma uzuye amahoro. Indirimbo ndayikunda wese narinzi ko ari iyi. niyiwe kabisa. Ni ibintu byiza cyane, turanezerewe kubona umuhanzi nka Donatien, umuntu wanditse indirimbo nyinshi, wakoze indirimbo nyinshi, yongeye kugaruka mu Burundi. Turabinezerewe cyane. Uva ku gisasiro utahe uributswe, ku gisasiro uryamyeho uributswe. uributswe wagwaye cyane. Ego kwakazi. Niko bimeze, yakoreye Imana cyane, yagira indirimbo nziza ziryoshe, abantu bazoje kuri YouTube kuzitegera ni nziza. Bozisanga kuri YouTube Bible choir. Change se Bible choir. Okay. Wow. Reka turangirize hano turebe n'abandi nabo tubaganirize twumva uko batubwira ku muririmbyi Donatien cyangwa se umuhanzi Donatien. Turi kumwe nawe utaha. Imana ikomeze batureberera icyoroshye. Ciao ciao. Izira y'ukuri n'ukwizera wabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Imbere ya screen zayo ntago twaje twenyine hano, tubafite umushitsi ukomeye cyane cyane kabisa, twakire mu gisagara cya Bujumbura. Gatonda tumuriga tugwaye ikaze kuri kabiri gatatu na muri we. Murakoze cyane papa. Amazina ngo ni? Nitwa Donatien Mvuye kure Donatien. Tugwaye ikaze i Bujumbura. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Mwaje muturutse? Twaje tuvuye muri Amerika, muri state ya Michigan. N'urugendo rwari rumeze gute kuva USA kugera mu gihugu cy'u Burundi? Antuka ntago byoroshe, n'urugendo rw'amasaha menshi maremare, kuruha mu ndege ntabwo zari byoroshe, ariko turashima Imana ko twageze hano amahoro kandi tukabona n'abavandimwe. Asante cyane. Uriyumva ute kongera guhura n'abavandimwe bawe hano? No kuri ndiyumva umugisha, urumva ni byiza n'iby'agaciro kongera kandi kubabona, kongera kubona abavandimwe n'inshuti, ababyeyi n'abantu benshi twagiye dutandukana mu gihe kigoye, ariko turashima Imana ko twongeye kubonana. Ko mwongeye kubonana. Ni nk'ibihe bintu bibiri cyangwa bitatu warukumbuye hano mu gihugu cy'u Burundi? Jewe kintu nari nkumbuye cyane n'abantu tutaruduherukana. Ikindi kintu nari nkumbuye nari nkumbuye kintu cyitwa ikintu cyitwa insogo. Isogo? Iriya muba nta sogo zibaye? Ni gake hazamuza mu ni gake kabisa. Sogo nukuzirya pe. Ubu nyine no kuvuga ngo wababwiye ngo ushike usange baguteguye. Isogo kabisa. Isogo nyinshi. Ikindi cya gatatu warukumbuye? Ikindi cya gatatu nari nkumbuye ibitaramo. Ibitaramo? Cyane rwose. Hari bitwikomereza reka. Yes. Ati warukumbuye? Nari nkumbuye cyane ibitaramo. Turebe. Kubera hano ibitaramo za hano bagira ibitaramo byinshi, twebwe n'amasaha iminota nuko tukagenda mutuzi. Nukuvuga ngo iriya mutarama amasaha make cyane. Ahangaha nuko isanzwe cyane rwose. Twumvise ko ufite n'igitaramo wateguye cyitiriwe izina ngo? Cyitiriwe izina no gushima Imana no kuramya Imana. Ni amashimwe mbese bikurikiranye n'ibyo Uwiteka yakoze, kuntu Imana yandindiye umuryango, ababyeyi banje, iyo mpamvu nashimye Imana. Gutegura igikorane cyo gushima n'inshuti n'abavandimwe bazaze kabisa dushima Imana. Bazaze. Ni igitaramo kizaba ryari ku itariki zingahe? Ni igitaramo kizaba ku cyumweru ku itariki 19 kuri iki cyumweru. 19 kizaba ku mugoroba mu ishengero rya Agape. Mu ishengero rya Agape. Niho kizabera ku mugoroba. Ni igitaramo gitumiwemo bande ni bande ba host? Gitumiye abantu benshi, harimo ba Pasiteri Bidagara, harimo Bangoma, harimo ba Kofi, harimo n'abayumbe n'abaririmbyi ba makorari, ni benshi cyane. Nibaze tuzoramya Imana. Asante. Ni bihe bintu bitatu watubwira wabonye iriya
utarumenyereye donc utigeze ubona so ibintu ni byinshi cyane byagiye binyuzura abantu ariko icambere gikomeye ni ukubona kwa ko twari turi no muri Afrika bagera mu USA bitekerezo birakubwira ni nkaho nk'imihanda yawo uzugira ngo none ni nkaho ugenda ukandagira mu birahure siko USA ni igihugu gisanzwe kimwe nabino n'ahandi hose usibye gusumura uhubayo nyine nta kindi none ifaranga nyine zirahari ariko ukazikorera ukaruha ariko ukamakinga ifaranga ariko ni kimwe byose ibihugu byose ni cyo kimwe niki wabwira abantu bari iriya badashaka kuza abadashaka kuza bavuye no kuba ko badakeneye kutazino ntibakeneye ibyiza n'ibiryo gakondo twebwe ibiriya tuza twiga ibiryo bitari bya gakondo ibiryo bya fake ibiryo byahingu ariko hano muri Afrika ni ibiryo byiza bya kamere nziza cyane bitiriwe bica mu nganda nyinshi yes ariko hari utuntu tubiri nakubajije utansubije utuntu tubiri wagayiriya izo nagayiriya nagayiriya iri icyo nagaye nuko nugufavoriza nk'abantu guha abana agaciro gakomeye mbese umwana ntiwo muhana kumuhana nukuguhamagarira polisi urumva donc bafavoriza ikintu cy'uburinganire cyane nico ngico ariko ibindi bintu byose ni byiza USA ni sawa ufite amafaranga uko ufite imbaraga zawe urakora ifaranga umuntu wari ashobora kwinjiza nk'amafaranga angahe nko mu kwezi niba atari so biraterwa n'imbaraga zawe iryo ni ibanga ry'akazi kandi I think so urashobora ku kwezi hari abinjiza amafaranga 5,000 6,000 8 10 biravanana cyane ni ibintu byiza cyane reka tubaze tukureke mwanze muri kuruhuka turi kumwe dimanche ku mugoroba ndizera ko nawe tuzohabura ndibaza thank you so much gute kandi God bless you uwo munsi tukazareke papa nzaza kandi nzazana n'abandi sawa urugendo rwanje